Dobar dan, djeco. Dobar dan. Ok, danas ćemo raspravljati o temi različitost. Ok, što je za vas različitost? Ajde, djeco, razmislite malo. Znam da znate odgovor. Po čemu smo mi sve različiti? Dobro, za idući sat trebati ćete mi napisati sastavak po čemu smo mi sve različiti. Svako za sebe, nema isprike. Za danas smo gotovi. Igrati lovice. Ma kakve lovice? Ajmo rađe nogomet. Pa kakav nogomet? Graničar je bolji. Ma neću igrati, ja uvijek izgubim. Pa ja ću odbojku. Neće! Lovice! Stanite, djeco. Pošto ste bili jako dobri i prisutni u kazalištu, odlučila sam vas nagraditi lizalicama. Let's go! Let's go! Dakle, imam lizalice Coca-Cola i od šumskog voća. Šumsko voće. Ko bi htio lizalice od šumskog voća? Let's go! A ne! Češ se mene? A ne! Daj, ovo nije dobro. Daj, molim te. Ne bi ni ovo. Daj, pa pusti to. Neću. Baš se neću mijenjati s tobom. Beži. Dosta, djeco. Djeco! Dosta! Ovo to vam je bio jedan primjer različitosti. Što ćete se ovako ponašati. Sada ćete lijepo stati u red i ići ćemo gore u red. Dobar dan, draga naša djeco. Evo ga, djeco, ovo su naši novi učenici, brat i sestra Lana i Luka, koji će od danas biti sa nama na nastavi. Podsjećam vas da sutra na satu razrednika trebate pročitati svoju zadaću o različitosti. Mislim da imate o čemu pisati. Dobro jutro, djeco. Kao što sam vam već najavila, vi ste za danas trebali napisati, a i nakon toga pročitati svoj tekst o različitosti. Pa da vidimo ko je napisao tekst o različitosti i koga želi pročitati. Ok, možeš Marina pročitati sve sad. Različitost je važna. Da smo svi isti, to bi bilo dosadno. Osim toga, nije lijepo zezati nekoga jer je različit. Svi smo različiti. Neki imaju jednu boju oči, neki imaju plavi, neki smeđe, neki su tamnoputi, neki ne. Nije lijepo zato zezati nekoga. Lena, Luka, oprostite. Ok, imate još nekoga bi željeli pročitati? Možeš ti jedno? Svi želimo igrati drugačije igre. Neki bi htjeli nogomet, a možda neki lovice, neki odbojku, a neki igraničar. Svi imamo različite ideje, ali zbog toga se ne smijemo svađati. Trebamo dobro saslušati jedne druge i tako odlučiti što ćemo igrati.
Ok, još netko? Evo ga, možeš ti. Svi različito izgledamo i različito se ponašamo. Imamo različito lice, kosu i odjeću. Netko ima više novaca, a netko manje. Ali to nije razlog zašto bi nekoga trebali izbaciti iz društva. Oprostite u ime cijelog razreda. Jesu, bravo, konačno sam na vas. Čini se da ste ipak nešto naučili o različitosti. Bravo. Sad još samo trebamo vježbati taj razgovor. Super! Da. Jej!